International Seminar on Language, Culture and Literature in Northeast India. Mang tu zong zong te chipai kabu ka cheu lal thuam liana kania Myanmar hatangina ni ka thupui hi nam mangai na mol LK vom thliarna tukvar atangin tiania ei save fiau moya ka chiar zung zung ngal mayange thuma tu lai khovel mun rang ranga ramle nam mangai na nationalism thliat le vuk renga sangi le swampanga chowa Donald Trump political outla make America great again atanga ma sanga ta to Myanmar nationalist te thurolum amyu ba ta tana chu in nam tong le sa kho hum him ro tina ani heng te hian nam dang le ram dang mi rin le na le in thleidan du na a thlen meka chu tiang bokin khovel hun rang zo fa te zinga nam mangai tu a in chal theu si in mani zo na thlak pui te ngei po chi le kuang rang ni na wang te tong in an lo le in riat thiam ton lo na wang te loina ko khan in an lo na wang te chen na mun le ram adana wang te ram dang mi nam dang le mi dang enin in nol na le in mu sit na te hial po a thleng ve fo boka chu wangin nationalism zia rang kan riat thiama film khurna tur kong te kanin ko mu fo tu ro me tun tuma hian nam mangai na mol naive nationalism ti thupui noya zofa te thule hlakung ro pui LK vom thlir tuk ver atangin mizo nam le mizo tong ma khwa kan thlir ho don ani kan thupui hi then thuma thenin ama sabera nationalism omzia kan bi thuak anga anua nam mangai na mol le kongbo chungchang LK vom tuk ver hongin kan thlir atopa eng ang nam mangai na nge zofa te hian kan tong kan nam kan nun phung than chho zel nan kan mamoti kan ngai to ho don ani thupui lom khatna nationalism chu enge ti kan han chiaranga nationalism kan riat dan tlang lon ber chu ramle nam mangai na ram dang le nam dang obbe na noi tanga zalen du na le mania din ran du na hi ani mai ome Reverend Zaire Machuan mi in aril ru chung ril tak atanga angai to in amaram chu ram puitling ram dang op na noi om lowa independence ram mania ding chu tiang ti tura be na le ve na chu nationalism ani atia chu mi rula chon LK vom point ram le nam mangai na tan na chu mi atanga thanem ngai na le nun po chan huam nei nationalism omzia ni tur kan riat dan le pom dan tlang pui ni thu lo se ve bok kum zabi som pakwana chawa nationalism in atin zon ber chu ram dang le nam dang empire of be na hnuai atanga ma ni a thunai na vor top lek chuak thei tura ram zalen na sual chuak khania chu vain nationalism tui na chom na chom tu ber chu zalen na du na ani kan ti ome kan ti thei ome Reverend Zairaman heng hun lai nationalism omzia chungchanga ramdang obbe na hnuai atanga tal chua tum na ril ru le mania dinga independence nam ram in zom khoma nam pum khat nation anga om tura be na chu nationalism ti ani berang lo ti ve bokani achunga ngai dan rang kan enin nationalism chu ram le nam zalen na du awanga lo omani ti kan hmu theya LK voma vek chuan zo nationalism ngei po kan pile puten nam dang chim boi lova zalen takama ania khosak an thlak lel nain a hrin ani thu tiang hian alo soi nge ani zalen tak le thoveng taka khosak kan du na tharau chu zo nationalism ring tu masaberani kan ti thayang tin chu tiang chuan abul bera chuan nationalism chu ram dang le nam dang obbe le ra be big ni di ulova ma ania thunai na vor top neya ro in rel thei ram le nam zalen ni du na chu ania chu vain nationalism le zalen na na chu ain thlun zom tlat ani hemi china hian nationalism chungchanga thukher engma ala omlova ama ero chu nationalism chu tiang maya thil tluang tlam chu ani le hau silo LK vom phei chuan purun ang maya kor thua tam tak nei kor tin han kheila mit ti thip vek aten phei chu in hal tak ani alo ti nge ani heian nationalism mel mang rang om thei dan te nationalism hi mol mang le
kong bo tak chunga tui pui viau thei ani dan te nationalism minga inchal tau thei na kong rang ranga om thei zia te tar langa Donald Trump America First aw lale British mi pui te Brexit movement nolama phei chuan tunlai nationalism mel mangchu ramle nam mangai na moi le duom tak ai ma in nam dang le midang huat na le hupur na ina khal kal alo ni chauma ma to zoka nationalism ti tong kam ngei po hian ramle nam tang ma sial na nam dang le midang huat na ti ang zong ril fia a lo mek hial ni ina langa nationalism kalsual theidan alo hrechiang le ani ang Reverend Zaire ma chuan nationalism hiril ru fim takle fim khur taka kalpui tur ania phur na maya khal kal chi ani lo akal na tur kong mu fia lovin chua pui mai chi ani lowa atop dan tur mu masalowin tan tur ani heklo nationalism alo in lar huna taimale tumru na nei ten an lo mana mi le lo le ril ru dik tak pu lo mi ten an von vele akal sual thin lo ti hial reng ani kum sang khazakwa somli paruk December ni riata yan gong city hall a thu soina Myanmar zalen na sual tu bu chok aw san chuan nationalism chungchang hetiang hian alo soi ve boka nationalism hian thil thale thalo a thlen kop theni ti hi kapoma angong thalo laka invent sen vek po anilo hial zok thin chuwai nationalism kan ti hian ma ni nam bil chau mangai na in khur bing lova nam dang midang te po mangai tel emo anilo bera po midang nam dang huat na tel lo nationalism emo hi ani ka thlop ni wantlang nu na thil thalo do dala thil tha choi san du na nationalism chau hi kan pom turani midang nam dang le ram dang mu sit le ra be hi ka hotak zata chu tiang mi te chu British an ni emo Japanese an ni emo Burmese emo po ni ro se kan do dal turani aw sana khan nam dang kan mangai tel thei kher lo ani po in nam dang huat na tel lo nationalism kan choi sang turani atia chu tiang nationalism chuan thil dik lo ngai tu alova ma ni ram le nam rui chila tan burna a hnola ma ni ram le nam ngei po midang rap bet le op bet tua a tan don chuan a do dal ma satua kan tang mai turani ti alan ti ro me chu tiang nationalism fim tak chu tun lai khovel hian amamoa tun lai zo fa ten nationalism po hi midang huat le hupur na ngotin a khal kal nam mangai nam mol ani lo apoi mo tak zetani chu ril ru chu puchungin kan fim khurna tur nam mangai na mol chu eng ang chia nge ani ti lk vom tukver atangin kan thlir don ani nam mangai na mol mel mang rang te ma ni ram le nam ta na thanem ngai na hi akal sual the ni ti kan soi to a lk vom tukver atangin zo fa te zinga nationalism kal sual thei dan then khat clear ho le ila religious nationalism lk voman religious nationalism omzia khil fiana toy bernia soi chu ma ni sa khwa chau tana a chil le namanei ti hiania religious nationalism chuan sa khwa na le nam ni na then rang lovin a kai kop tlata ni na siam tu tan thisena in thla chhon na in sa khwa na angai poimo zo entinan kol chu buddhist ani chawin kol dik tak ni turanga inate chin mizo chu christian ningei turanga inate hi religious nationalism lan chua dan chi khat chuania muslim ho phei chuan an sa khoni na chu da chung nung berin nam angin an nei topa an identity masabera an da fo chu an muslim ni na ane religious nationalism rin chua tlang pui chu religious fanaticism sa khorui buaina ani zela wangin lk vom chuan talibanism nen danglam na omina relova zo nationalism te fung bera manatan phei chuan a him tok lo ni inangaya kumsang khaziko somkua pasaria ko khan norna awanga mizorama zu khap burna an puan le tun thlenga alema an la keng ko reng te hi sa khwa turuna religious fanaticism rin chua liao ni in angai heril ru hi chuan thil thar lo chuak reng dovin mason na kalkong ti hnufum tua atanga mihring pian vo human rights meu po ate fung ne na in mil lo chuan za le hlut na chang a khelo ni in a hmuwa chu vain lk vom thlir na tuk vara tang chuan religious nationalism chu nam mangai na mol zia rang chi khat mai ani ti lo thei ani lo
zofa te chu kan sa kho hlui kalsanin Christiana kan in siam vek ti thei hial turin a hnam pum deuh thoin Christian na kan vuana ama ero chu kan zinga religious nationalism zedu omlo deuh in lar chu dan langsar tak pakhat chu ko hran pol ril ru denominationalism hi ani kan ti thayang khoi rama po zofa te om na huna pia nga ko hran pol in thenna na sa em zel maya Christian na ni na thu mun in tom maila ko hran pakhat le pakhat in kar in do na le in erna ero zeb le thup rual lovin alang chuak fo ani he chang phei chuan sa khwana thu mun thla tu pi le pu thu mun nei le ramri pakhat huam chuang kho sa ho ngei te zinga po kan loina ko khan pol in an lo awanga in mu sit le in thleidan na thlengin a thleng thin ni in alang mizo Christian la thaber te zinga pakhat nia ka ngai laltan puya to chong phua le sak ka tong tai na ti hi zofa te zinga alar lo hle maya mizo department rangwana college huai hot webinar a chiara ta na ka buat se he hlabi chian na hi ka le khabu va phai lui thuru sang ni somni pakhat kuma chua khan ka tel nge ngia a thluk amoi lo khan lowa ala thula chu thail tiang boxia alar lo chan ni ta ber ka ngai chu UPC member ani laya lalthan puyan aphu ania zofa te zinga ko khan te ber pakhat UPC unau te hla bik ang dewa ngai ani wang te hi ani thei mai om mangai ka ti ani chu ka zel din thu mai ani ya zir chian na ne ya ka thil mu chwa ero ani lo ma se khovel hun rang zofa te loina ko khan pol rang in kara ribeng cheng ngai thak the om tak om thin ero hi chu hei der thei ani om lo ve sa khwana kora manga mimal chung kwale chile kuang vul bik na ya thanem ngai na le tan lak na zong hi zofa te ni na ti mel hem tu nam mangai na mol in lar chuan lang sar tak ni in ke chuan ka ngai hei hi chung lam atanga kan nam ei chatu nget lo om tak ani bok panhina chuan linguistic nationalism nam mangai na mol zedang pakhat chu chibil tong mang nam ram ri kan kham kan ching hiani abikin hei tu na mizo tong tia kan ko lu sei du lian tong manga mizo nam ram ri kham tumna alang fi azual hemi chungchang hi LK vom khan vein a sei chuak jing hle lu sei du lian tong ram ri chung ram le nam hum hal tum na kal sual thei chungchang heti hian a sei hialani lu sei tong mang hovin zo nationalism te funga an ngai linguistic nationalism imperialism hi zo na thak tam zo kin te funga an mang velo lu sei tong hi min hui khom tu ber ani ti nial rual ani lo ma se bar lui kan tum huna pianga min vodar tu hem funga achang mayang tu na po ani man der to ani LK vom chuan tuna mizo tong kan ti hilu sei du lian tong ani ya hemi ten chen hian mizo tong chu alo piang chho mek ni zo kin anga ya chu mizo tong piang mek chom tu nar poimo ber chu zo na thak tong rang an ti an ni awangin chu mi nar te chu kang chat mai lowa mizo tong ti ho sa tur le ti thang chak tura an chak deuh a poimo thu soin a nar kang cha chuan a to pa zo lui pui po kang chat ve mai don ani ti hialani hetianga mizo tong a piang mek ti ngai dan hi mizo thu le hla kan ban ngul rin om ber te jinga mi si chuan vor chuan a pom zam thei che lo ne na langa mi tan khat chuan tong kam ngai no be tak le philosophy ril tak ang point an ngai nge yanga ma se mi pui nol pui le ziak mi tam tak te hi chuan mizo tong chu piang to a thang chho mek angin an ngai thung atia heta mi pui nol pui le ziak mi tam tak ati zinga hian ama po atel ve nge ni na lang a soi zel na mizo tong chu piang to a thang chho mek anga ngai tu te chuan mizo tong hi tong thatak ani a hum halati ma so na ti phui suya ti changtlun tura ti changtlung tura tong dang le mizo na thak tong te po lak lu bel zel tura ni an ti thung ti na soya mizo tong a piang mek ti le mizo tong a piang to ti chungchanga in thurwal chialo anga an lan thei lain mizo tong hum hal le ti ma son an du dana LK vom le si chuan vor hian in mil lo na an nei hau lo ti kan hu the ani mizo tong ti ho sa ti ma son turin zo na thak tong rang te lak lu bel zel an du ve a chumi konga chuan zo na thak tong rang zinga thang duang ber lu sei du lian tong manga mizo identity ram ri lo kham nat viawin mizo tong than chho zel na ngong thalo tak anei thei dan a mu chian em awangin LK vom chuan lu sei du lian tong chau hi mizo tong anilwa
hemi tong moi le thatak den chen hian zo na thlak zong pom tlan thei huap zo mi zo tong chu ala piang mek ani ti asoi war mai thin zo ka ni lu sei du lian tong manga mi zo identity ramri khamin ngong thalo ani thei dan hi mi zo tong ma khuangai tak tu tan chuan mu mai chi ani hau lo abikin lk vom le tuna le khaziak tu ang chi lu sei thla ni lo le chung kwa du lian tong mang lo tan du lian tong manga ramri khama tuna lu sei du lian tong a om sa anga mi zo tong pian fel tir main ngong thalo ani thei dan hi kan hu chiang le zual ani mai thei a thluk le tong kau che danglam deuh bik awanga mi zo tak ani lo ani mo min ti mai thin hawa wang te hian zo na thlak mi tam tak tan mi zo kani lo in ti ve mai a har chang om fowa a chang phei chon za thlak a kai zok hial ani chu vain lk voman lu sei tong himin hui khom tu ber ani rualin barlui kan tum huna pianga min vodar tu hem funga chang mayang ati hi apom om hle lu sei du lian tong manga mi zo tong le identity ramri kham tum tlat tu te hian nam mangai na mol an buai pui mek ani mai lo mo kan ti ani nam mai na mol ze landan chi thum na chu ethnic nationalism hiania ethnic nationalism ti chuan mani chi le nam da san le da poimo big na ko ka ti chuan a ko ka voin thlenga tual chung in do na mei chem al hlua Myanmar rama nam rang in kara boina chin fel lei thei lo om hi he chi le nam bil mangai na ril rukal sual ra chwa ani ti la sual om lo ve he nam bil in ti bing le in du sak big na ril ru hian a huap chin nam chunga chuan in pum khatna thatak a thlen du viawa chibil ta na thanem ngai na po ana du viau chu wangin an ni le ke ni tia nam dang le midang la ka in lak ran na in hupur na le in erna chok chuak sam hlea nam khat in kara in hir ngau na chua tir fo reng bok he ethnic nationalism la ka fim khur angai na chan chu nam dang huat na ri apai tel tlat thin hi ani chu lk voman mizo zinga Rajya Sabha member of parliament ni masaber cho sap ronga sap huat ri chung changa soina kan hu thei ani ama sai mizoram bor sap na nung ber le bor sap zong zinga hlo ber McDonald anen an in beina cho sap ronga thu soi hi ibi masalok tiang cho sap ronga chuan sap howin mizo tamin boy dan chini a om thu hetiang hian a soya pakhat chu pon lam thila in opna mizo danin indona tlom zok a piang a chak zok te boya an lut thin sap honen kan in towa kan tlom ta voin ni thleng in sap boy kan ni reng tin apani na hi a thalo zok tak chuania chu kan ril ru thleng amin boy na hi ani mizo te hian sap ho hi angel ang deuh thuanga in kan pathian biak ti chewa hei hi atu tan ve ma tha in ka khelawa ka do tlat fowang mi ani ka hlo pha don po in chu tiang mi a chu zo rama om a hun ve to in ka hria heta cho sap ronga thu sei hi boy ril ru colonial mindset ril fiana thatak atlinga he athu soi pakhat chau en hi chuan cho sap ronga hi mizo nationalist waisan le chuan om takti lo rual ani lo amai ro chu lk vom chuan he athu soi hi mizo nam zalen na du na tak le mizo mangai na ril ru dik atanga chuak ni lovin sap huat na ril ru atanga chuak zok ni na ngai ani mel khop mai a chan chu nu zela bor sap McDonald nen an indor dan le a political thil tum te thlirin cho sap ronga chu lk vom chuan mizo nationalist ni lovin Indian nationalist ni zokina hmuwa anu zela India tana mi tangkai tak ati nge ani cho sap ronga chu mizo nam tana din hun sang ber bei sei phalo a political thil tum ber po asam zoma chu ta palai tir ni berina langa bor sap McDonald khan mizo te chu mi pui ai o ten rowan rel dan tur van tlang ro rel dan zirtir tu latia atuma mizo rama mi zong in voi khata an zir vek thei lawa wangin ama saberin van tlang ai o tu ten an zir phot tulin a hria chu mi in zir tirna tur tan chon district conference a siamani democracy hnuai mi pui ro in rel dan tur kalmang zir tir tum tu McDonald ruam hanna thatak chu cho sap ronga sap wat hri ve wangin do dan le ti hlo chamina oma hemi chungcha hian lk vom chuan a do tu ten McDonald kha atlom hoi montia atlom zok chu zo fa te kan ni beng nei chuan khero se ati hial chu wangin lk vom clear na tuk vera tang chuan cho sap ronga khan sap huat ri aveya chu chuan mi zo nam ma khu ain ama mi mal huat na hri vei kha angai poimo tir zoka
chu vain LK vom ngai dana chuan Joseph ronga khan nam hmangai na mol le kongbo le bak a buai pui lova a political ram tiam po asam zom le chuta palai tir mai alo ni bok nen Joseph ronga chu Mizo nationalist ling zo lovin a mu ani heta zirlai poimo tak chu namdang huat hi nam hmangai dan dik ani lo ti hiani Myanmar ram nu fual le lo cham chan po British ho kut nuai tanga zalen na an mu don khan Myanmar nationalist ho khan sap ho ne na in zom na khrim chut cha vek an duwa British Commonwealth chunga independence phei chu zalen na dik tak nei an ngai theilova India angin British Commonwealth po an zom du lova kumsang zako somruk pania general ni winan thunei na apong lak nu phei chuan sikula English zirna zong po ti top ani tahiala chu chuan ra tha pakhat ma achua lova Myanmar ram chunga nam rang thangin kara in lungrual na le tho ho na om theilovin voin thleng in buai na le in hir ngau na re theilovani hi Myanmar nationalist right tu te khan sap huat ri kha veilovin Commonwealth chunga independence lo la sela ram chunga nam hlom lian ber kol Burmese ho in luling bik lovin an omanga tun ai hian Myanmar ram chunga nam rang in kara in hir ngau na atlem pha nge rin om sap ho kha huat awanga hnung chon mai lovin an ho sakna an thiam an theina te chhor tangkai turin tho puya mang ri jok sela ramin kong chi sang sa ma son pui viau to jok nge na rin omani tun lai hian zo fa te hian nam dang chu soilo kan zo na thla pui te ngei po no la huat le mu sit kan ching ang ti alo om hle mai kan chevel politics in lumlet dan fellow wanga zo na thla rang in kara in huat na le in be na thleng mek hian nam mai na molin min bual ave me kan ti atilanga mun then khata ma ni le ma ni in dovin kan in chir thein kan in ti chemek boka alung chet thlak tak zet ani namdang musit mai lovin thiana isiamang chutin kan ming than moi na chuan khwa vela deng chuakang tia namdang midang musit le hua do mai lo turamin fui tu ro ku ngat nam mai na hi fima nam mai na mol la kamin veng tu tan a man tlak tak meu ani thupui hlom thum na kan mamo nationalism chu LK vom thiang tok var tangin nam mai na mol lan chu adan then khat kan soi to ani le ram le nam ti ma so na za om na thlen thei kan mamo nationalism chu eng ang nge ni tang le pakhat na chuan nam za oma min siam tu tur zalen nang ngota top nam za oma min siam tu tur chu zalen na ngota top lova ram le nam ma son na le in todel na ngai tu thleng pha economic nationalism and self reliance hi ni in LK vom chuan angaya nam za om ni kan du chuan chom hlom nam kan ni tur ani lova mani kia ding thei in todel nam kan ni angai zalen na mei mit lawa chem nun reng kan du chuan eile bara in todel nun economic nationalism and self reliance kan chang thlan ber tur ani dul thep hi zalen na thliring ota no puarin omzia apai reilo ati ane nationalism chu zalen na zon na ain tana zalen na mai mit lo tur a chom nung tur ero chuan zalen na mai atok to lova ei zon na in todel apoimo ti na ni hei cha hi reverend zaire mangai dan po ani bok ani chuan nationalism dik chuan ram zalen na kong ngai tu a thile thau pola atan line a hlo tin huna po ti changka na ti ro pui zela tum aram chu thang lova a oma phallo a chiata a ongrop lo na turin ram development bei tu chu atan pui theilo bera po ati buai ngai lo ati ane LK vom chuan nam mai na dik chuan a nam tin kho chuana in todel na le ma son zel na tur a veitel ngei tur ni na ngaya nam ro pui kan in din chua don chuan Israel thla ten ram hiang nar ai kupta om honan khurang khan ke ni po kan ai kupta hon ranga an thiam na le fin na ten hausak na le ma son na thruk te zira chung te chu kan ram le nam din chua na tura man hlok dan kong kan dap angai ati ani LK vom le reverend zaire ma thlir na atang chuan nationalism theme le dik chuan ram le nam ma son na atin zon ngal nge tur ani ya ram le nam ma son na ngai tu phasi lowa nam dang sap vai zo na thlak mi dang huat ringot hian omzia anei lowa ram le nam mai na mol mai ani zok ti na ni
apan hina chuan sa khua hi in cheina le lem channa kor ang leka manglawa sa kho zirtir na ngai poimo a nun chua puitu Christian nationalism kan mamo Christian na hi kan nam identity siam tu dang zong ain kan nam hum hiama ti mason le min ti pum khat tura thil theiber ne in ke chuan ka ngai heta hian apon lam lang thei lem channa kor tan mai sa khwana manga nam ram rikham tu te angin religious nationalism mol le kongbo ka zui ti na nilwa lk vom ngai dan angin sa khwana hi thil thar le in thlak thleng na hrim hrim do dala mason na ti hfum thei nam mai na mol man ruatan man sual thei ani ti po ka hei heklo ko khan pol ril ru denominationalism chau po hi zofa te nun ho na ti phir si tu nam mai na mol ani thei zia man ru ani thei zia mu mai rual ani lo ama ero chu ti chung chuan Christian ni na kan in tom tluka khovel mun rang ranga zo na thlak te min hui khoma min ti phum khat thei thil dang a om chuangin ka khelo ani mi zo lakung ro pui ro kung a po khan ram le nam din chuana tan Christian na le pathian poimo thu war le a ei chilal din moi chuan mi zo kan ni kan lo me tia khan ro kungan angai poimo ber phor chuakin angaya chanchin thain kan ram huai bota kan nam din chuana bul chu hei nge hialo ni ti in chanchin tha pathian le athu chu mi zo nam din chuana bul ni angai mia mai ni ati tong le thla tu te thi sen awanga mi zo kan ni na hi chu sa kho bo sal zonga nun in thla da nain ati ming chiat le ati boral thei mai an ni zoka chu vain Christian zirtir na fel taka kan nun chua pui hi tharau le taksa ni na identity lu tak min petu kan nam le kan tong than chau zel na tan po thil ti thei le tangkai ber ala ni fanani atop na chuan kan thu le hla literature le nun phung culture ngai poimo na cultural nationalism hi kan mamo deuh zel tur chuani hemi chungcha hian lk vom one sa khwa religious nationalism emo political nationalism emo hi min hui khom tu tan a poimo lain engemaw chena min tender tu po ani thei film khur taka manangai nam thil thu le hla ero chuan min hui khom reng thu le hla phua thiam te ziak mi te zai thiam te rimoi tum thiam te chanchen bumi te don ril te le khabu chua tu te hi kan culture vong nong tu le ti ma son tu an ni ba ka kan pin dan ril thlenga min run tu le zai khatamin luan tir tu tong ti ma son tu le min zer tir tu an ni a in sui khom na man ruatan tangkai beran ni atia hei hi tu na kan in mu khom na le kan thil zir ho na in atum po ani renga atak nge in kan tong mek ani clip na tunlai khovel huwa pathu pui poimo le khil tak mai nationalism chungchang chol ke vom tuk ver min hon sak atangin kan han thlir thuak ani ya ni zo nationalism ani emo nationalism hrim chungchang a hian ngai dana rual vek thei kher lawang ni zo identity kan hum hal du dan le ti thang chho tur tan kan lak du dan po ain ang vek thei bok hek lawang chu ti rualin mi zo nam le tong din chuana le mason atana nam mangai tu nationalist mingin chala a le mol takat trong che le chet lak chiam palpo a om ve thei ani ti kan hriat renga ngaya mitinin social media platform rang atanga zalen taka du an soi zung na kara hian thanem ngai tak le film khur tak chunga kan nam mang khama khwa kan ngai atur zia kan hriat nan fo apoimo ani kalome